Nje engifuna ukukwazi ukuthi nje siphila esikhathini sanje. Ukurhatjha kwanje nokurhatjha kwalokhuya kade akufani, siphila esikhathini sama-social media, digital so umbono wakho uthini ngesikhathi sanje? Kwakhe kwaba nesikhathi lapha ngangikholwa khona ukuthi ayikho into ezokusikinya umrhatsho. Kangangokuthi ngakhe ngathi ngenza i-interview nobaba uDavid Mikimalatsi kaSibanyoni. Umrhatshi liphimbo lokuthoma leKwekwezi FM iRadio Ndebele njengomrhatsho ozijameleko ngo-1983. Ngimbuza ukuthi ubona i-television isikinye kangangani umrhatsho ukuthi uphungulele ngoba uthola kunamahlelo athandwa babantu bakhethe ukubukela umabonwakude kunokuthi balalela umrhatsho. Watsho naye wathi wangibalela umlando ukuthi umrhatsho uqine kangangani. Nami ngabambelela kulelo njengomuntu engithatha ukuthi ungifundisile urhatsha ngoba na iKSRS le yalethwa nguye ibiphethwe nguye. Ubaba Malatsi. Kodwa nakufika lesi sikhathi se-digital ngilokho engikukhulumako ngaso sonke isikhathi nangikhuluma ngalezi mina ukuthi khona ngikholwa nje mina ukuthi into zokusikinya umrhatsho fika kwe-digital. Lapha ngithoma nami ukudzubhula amagama laya athi adapt or die. Ukuthi izinto zonke ezingekho namhlanje ingasi ukuthi azikho ngombana ziphelelwe isikhathi. Azikho ngombana zabhalelwa ukukhambisana nesikhathi.